hakanegi yukirish Bakhuid tongin Dubai nagabinda Celestine Solampiao ba Shasumar Hospital Dubai nagabinda kayingasan jong Donald Carbani badai tihun kadesau barsa murkikun kamdame nagabinda Olivia kadesau barakega sngi ka jongi minda kasngi Dubai nagabinda kayingasan jong scholastica tongni ranjadong batkikun ksiu Bad kamdam nagabinda kajing jatait min sian jong albinus tong niyam badap arsne minda kasngi Duairu nagabinda spero barre benia kajing koi jingia nagatumor kidney kelai Duai nagabinda pai la kordor nongthar benia kajing koi jingia Duai nabinda Duai nabin rilang nontar kensai borlang nontar George Kupar nontar banyo yaka jingta junguble Duai nabinda Jennifer don bor marwen berake gasngi ka minda gasngi Duai Sini white sang mas Bakhuid number 6 pak. Kohimen kopera tongin songu yau jisu nagabinda ganega sngi kamda me haganega sngi Thohdieng beningkong jongen upanai hakapang itrang nagabinda ka jingisne ka jongutrai halo jongi tongin nang IT pen kantang yaga jingim jongi yaga do kemensiam jongi bahra shaka donut bat Bakhuid tam jongu jisu kamda me uni upanai hakapa ngi leriu belai ka donut Bakhuid tam jisu nginang bandra ka jingtumu jongi bahra Banginang IT agi bapang gi bashitam ginang IT abarak ibri batalat bar baginong pop kin kala kabamot ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. Kajinga e jongu trai jongi Jesus Christ bat kajingi jongu blai lem bat kajingia selak jongu mensi Bakhuid kindon rengka batpi barra Rengka batpiru Kohitmen ko paratong in sangesh por ben kuslai halaka tonur ka mensiam ka jimpule min dakasngi ka kot ka veringi vei pai vei banang puson jilliu halar ka jingir jongi yaw jisu halar ka jingir jongi hau uble halar ka jinglong jongi ha ka jingim mensiam jongi gidon kam banyai pendimai ka jingim jongi man ke kalip mat bun sin ngingop ha ka pop ngikentait yaw jisu ngilen ya ka jinge jongi lempa ka jing tenju jong kene ka perthai no ginangkar padi au jisu ben map ingi sait kud ingi naki po bar ro ki ba ngilale Kotrai jisu ngilam gi batalat bar yarap yangi kintiu buram yangi daga jingis nega jame nga palam how blay badan bor bara
Badhapi ko himen ko para. Bangalale pop shibun daki jing perkat, daki tin, daki kam, daki jingle klet, daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakraw janga. Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid, kabayaisa ka teisoti, yaki angel bat kiri koi, badiapi ko himen ko para, benduay na gabinda janga, how try ublay jangi, ublay badan board bar unis ne yangi, barendala mapigi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Traiken rako blei seyani. Traiken rako blei seyani. Cristo oh Cristo kono penim jangi penim yangi. Traiken rako bleis neyani. Traiken rako bleis neyani. Cristo mako Cristo kono penim jangi penim yangi. To nginia Dubai. I Dubai nagabinda ki jing dumo shime jangi. I Dubai nagabinda ka sukka sain janga parte, but ka jing yas tali janga ri ka way hadin ka way pat. I Dubai nagabinda ka jing isne ka jang utray halo jangi, ha ka ne ka sngi Thohdieng beningkong jang ne ubanay, bangin dub roy da ka jingid ka jangu, kamta me ne ubanay janga donud Bakhuid tam jangu jisu. Koblei me uba daka jing pindon buram yawu Chris jame, but daka jing shai jungmin siem Bakhuid, mela play hangi yaki kardop ka jingim bam jekut, to ai ngi karpadi me, ba daka jing yo bin da ha kat kane ka jinga ka jingriu ble jongi kanang kam shirhem, but ka jinge jongi kanang kam skem, da utrai jongi Jesu Kristu kun jame, uba imbad sansha rengkat bad me, haga jingelang kawe jung min siem Bakhuid, ublay junom la junom. Amen. Kajing puli nakikam jong ki apostol. Ha kito kisngi usim Agrippa, bat kabernis kilawan siya Caesarea, panay kublay ya Festus, bat ba kisabon sngi hangta, Festus ulabataya kakam Paulus haus im uong. Don uway ubriw hangni, ya ubaw Felix ula ino apatok, bat habang alalit sa Jerusalem, klingdo rangba bat kitamen kisan jong kiju, kilasay kijing mudoy persya yau, bat kila karpat baganray penrem yau. Ngala jubab yaki bakam day kadustur jong kiraman, pan penrem ya unu ubriw, shua ba unya kendo markmat yaki nong mudoy, bat ba ulayo kalat banyadaya ladi halor kijing mudoy persya yau. Haba kilawan lang hangni ngamsyam lapan slam, henry hakasingi kababot, ngala syong bishar, pat ngala hukum, paen penhajir ya uta ubriw. Haba kinong mudoy kilayeng, kimsyam la mudoy ya syapang kinu kikam sniw, kumbang la suba, henry kiladon kat tu kat ni kimat jong kachinga sait niya bat syapang kanyam jong kihi, bat syapang ubriw ubakerteng ujisu, ubalayap, henry ya uba Paulus ubanting ba udang im. Tibak ngas ngaw artatin syapang kinikikam, ngalakali ya ladaw kwa banlay sa Jerusalem, paen bishari hangta halor kinikijing mudoy. Henry habaw Paulus ulakarpat, baen dang pensa habandi, nagabanta karay jong upat siya, ngalaay hukum baday ban pira hado bangan da yoklat, panpa siya Kaisar. Kaktin jong utray. Isango yaw. Sam sis pa alay, number news pa kanday pula.
Nhiều spa kendai pula. Indrai ki dikwat kat way kat ar bat arko. Dikwat kat way kat ar bat arko. Utrayundon Renkad bat Pim. Kajimpule naka Gospel Bakhuid kat kum uyo anis. Ujesu la penpau yalade halagi sindran but enda kila dep bam ja step ula ong hau Simon Petrus. Ko Simon kun uyo anis pikam eat mapi yanga bain yakine ula ong hau hoit kotrai metep banga eat yame ula ong hau topsa yakikun lamborot janga. Sa shizin u ong hau ko Simon u kun u anis pi eat mo yanga ula ong hau hoit kotrai metip banga eat yame te ula ong hau to sharai iya kilam borot janga ha kabalai zin ula ong hau ko Simon kun u anis peda eat mo se yanga u Petrus ula sausi ba ujesu ula kele ya u hadu lai wat peda eat mo se yanga badula ong hau kotrai metip lut nadong shadong metip banga eat yame ujesu ula ong hau topsa ya kilamborot janga shisha nga ong hapi menba pedang samla pe panpo hi yalade
but beyond Katshaba Pimon. Henry enda pila temen pin piar yalakikti, but uwe pa un pan pin pan po yapi, but un yalam yapi shaba pimon banle. Nangda ula onghau to boot ianga. Ka gospel jong utrai Kachingero yame Chris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ka jimpule mendakasngi ka penkan mau iangi pat kakirli artat iangi yaga jinkarli hato ngi kam eat mo ya ujisu ban yakie ke baro kane kalanga jinkarli kabangi ive pa ive ngi deben jubab hakamat utrai ban pentimai yaga jingade chungi namar ngi baro ngi longi batalat bruyo naki posha ki por haka jingim chungi ngi ngop haka pop kawe hadin kawe pat mangi por ngi ngop haka pop ngi ken mau ya uble badu Jesu in peit yangi kumba u peit ya u Petrus ne un kot yangi hakama jangu badu un kirli yangi kane ke jinkerli khato ngi kam eat mo ya u Jesu ban yakie ke baro kaba pensngobha yangi shi por ar por but kane kalonga jubab kabangi de banai how Jesu man ka kerlik mat bad kamda me ban paisha u Jesu ban kantai ya kapop badu Jesu la kot sheliang ya u Petrus badu la kerli ya u laisin laiwat ya kane ka jinkerli ban pinkuit ya u naki pop baro kaba ulale haba ula kantai ya u Jesu laisin laiwat haka jingim jangiru ni lepop bonsin omde tang laisin henre daki spasin daki shihajar sin ni lepop kata ka mod ni don kam ben pendimai ke jingir jangi daki shihajar sin hakamatu Jesu kata sin ni yakando Jesu markamat haka jingdo ai jangi haka mas Bakhuid haka jingpuzon ya ka tin utrai ke jimpuzon ya ka dor ka mat jong Jesu ni deben ong Jesu nga id yame ngalen ya kita ki ke baro ka ba pelong ya ngabal lepop ngan stang ban pendim mai no kakam kabamut hamalla ke jingyakando jongi hamalla ke jimbuson ya ka jingim badu Jesu ni deben yai pendim mai ya ka jingade jongi badu Jesu ladang ye sange ben yai pendimma ye ka jingade jongi badu Jesu nginang sakut hapadeng lendi nginum la ban poisha u Jesu nginum la ban yakendo ya umar kamat nginum la ban yopediang ya kabainam ko himmen kopara ladang ye puson shimet ngila ban yo I dakat no sin ngila len ya u Jesu kata sin ngi lepop ngi dang len ya u Jesu kata sin ngi kongo ya ga jings ngo bha jong ga perte ha ka ban kendait ya u Jesu ngi dang len ya u Jesu te ngi don kam ban perlot kambun por ha kama tu Jesu ha ka jingdu wai jongi ha ka jimmane sakramen ha ka ba shimmenda ya ka Eucharist Bakhuid but ka jimpu son ya ka ten utrai kadbangi puson ya ka ten utrai kadbangi pule ya ka ten utrai kalong artatro ya ka jingya kendu jongi badu Jesu but lempa ka jimpu son but ka jing pule ya ka tin utrai ngidang ya yong ya Jesu nga kam I dia me ban ya kie ke baro kane ka de ban jia ha ka jingem jangi nangda ter hadin bau Jesu la pendimai ya ka jingye de jongo Petrus badu sashasin u Jesu udang kli yawo bau kloi ban budne yam yawo badu Petrus ula keren hau Jesu ula plaha kamatu Jesu yaka jingir jongu banius ngoro haka sin balai habau Jesu ula kerli ula jau ula dap haki kamat jongu namar ka donur jongu kala dap ka jingir ngila yo iya kane haki nigi por habala jid ya upa Bakhuid temai
upop lio. Haba ulawan penito ialade hakamat ki buriu ki bala apiawu ngilaban yo I haka kemajengu kata ka jing sausi. Bad ngi ongru hadin bala jid ya upa Bakhuid. Ushim porkin diat ban pong iaka jain pong temai jong upa Bakhuid. Da kaba vengno ya ka jain pong kaba ula pong ya ka jain pong jong cardinal. But hajan ka sustain chapel kadon kawe ka kamera ki kot ya kata kamera bajau umat. But kane kalong ka kamera ba udrung ba duduai upuson ban menjur ia kane ka saindur jongo balai ha ka jingyam jongo ha ka ju ka por upong ia kane ka jain pong jong upa Bakhuid hangni u Jisu ong haba pidang kelung pida pilale ya ke baro henre kan sepoi ka por pirempa kiwe kin pin po ia pi da ka jain pan jong temai jing pin pan po kata kamut kiwe ki benshat hala jompi ya ka jingkit kali baro ki cardinal ke bayalum lang ha ka sustain chapel lempa ke jimparasad mensiam jongu mensiam Bakhuid kila jidia upa Bakhuid temai nangta uhaban mon ya kata omdeshu mon buriu henre katkum ga jimparasad jongu mensiam Bakhuid katbangi pen krayalade nagabinda ka Pentecost lashai ka sngi ya ka jimpet mit nangta ya ka sngi buram Pentecost mensiam Bakhuid one here halo jongi ban pinduno ka jinglong brio jongi ban Thohdieng ya ka jinglong oble ban le ya ka mon jong oble kumba upa Bakhuid lio ulale ulayam ha ka kamera iam kabade kabala bukar pang nagabenda ki pop batimai enda kila jit ban pinpong ia ka jain pong upa Bakhuid nang daro ban duai ban Thohdieng ya ka mon ubale hangne u Jisu kadau ya u Petrus ya ka ne ka ju bad nagata kadau ong henre enda pila temmen pin piar ya la ka krti kata ka mod pin Thohdieng ya ka mon ubale omdeshu mon la jong bad pin sha ya ki wei ban pin pan po ya pi da ka jain kiwe kila benshat halo jongi ya ka jingkit kli ko himmen ko para ya ka jingkot balong upa Bakhuid kalong ka jingkot kabakia nagata ka daw hagasngi bala penkandang iyawu bala tung iyawu upa Bakhuid haba uwe na ki cardinal ubala pendang iyawu ya ka sati jong upa Bakhuid ngilayo I udang iyam baro ka parte kilayo I kata ka video kaba upa Bakhuid pop lio udang yam da ka pet ya ka sati nang da wila pe sha uble sha bening bad ula ongap Thohdieng omdeshu mon jonga henre ka mon jonga bale kane kade ka jimmut jonga jinkli jonga bale hatto pikam eat mo ianga banya ke baro hamalla ka jingim kristan jongi ngidon kam banyai pendimai ya kane kade ka rukam im jongi haka balang kane kade ka rukam I jongi ya u Jisu ngidi ben yangai pendimai yangi leze katban nang yait ka por katbang kinjo ya ka jinglong remba ngistang ban peit ya ka parte da kumwei pad da ke kamat ka batimai ka kamat jongo bale ha ki kamat jongi remba ha ki kamat jongi brio bakhloi ban le ya ka mon jongo bale kumba u Petrus ulale kumba man ki pop ki le hadin ba ki yam ha kamato bale hadin ba ki pinpau ya ka jinge jongi baro henre ki ong namarba me pen kamdi yanga ya kane ka kamram ngan le ya kane naga benda ban pendap ya ka monjame kane kalong ka jimmot ka bau Jisu ula hikai ya u Petrus ha kane ka po namaru Jisu tip u Petrus ulang upa Bakhuid ban ningkong u nangyalam jang ka balang bau de ban kit ya ki jingkit ki bakia lese wat ban yapru badu Jisu ula kadauru iyawu ka Thohdieng ya ka monjong oble ka ba mod ban yap kumba yap Jisu man ki jingkot jong oble yangi jong Jisu yangi ban bud ya uru kalong ka jimmenjur jongi ban yap
ban shashitam kumba shashitam Jesu ban shashitam kumba shashitam Jesu kaya ka bang ide bandon jingid ide bandon jingid nakataga daw Jesu la kli akane ka jingkli how Petrus hato become eat mo yanga ladangi eat ye palat ya Jesu ngimla ban shashitam namar ngi ting ngi kusulai ngi kenran din Henry ladangi don kata ka jingid baru kita ki jingvit kin pet jingai nangi but ngin long ki ba shai kadar kaya ka kameram jangi ko himmen ko para ngin bud ya ka nuksa jingim jungu Petrus ngin bud ya ka nuksa jingim jungi pop ki ba pidiang ya ka sain dur jungu balai wat haba ki tip ya ka jingkit ka ba pinkit halo jangi kalang kam kia Henry ki pidiang haka ju ka dur haki inga sem jangi haka jingim shimesh jangi U Jesu penkit ya ke jingkit bangide bankit kum uppa kum ka kumi kum ki kon kum ki himmen ki para kum ki nong yalam balang ngidon kam ban pediang da ka jingid ya u Chris ka jingid ka pen kuit yangi ka jingid ka pen koit yangi ka jingid ka pen janai yangi ka jingid ka pen khalai yangi tongin duwai na ka pen ta ka na ka jingai ha ka na ki u Chris Bakhuid Jesu bekid karko kardo yangi penslay yang ida ka jingit ka jome kumba mela penslay yau Petrus ben pediang ya ka jingkit ki bakia ha ka jingim jungu ben yalam ya ka balang Bakhuid jome yarap yang iru ka Jesu balong ginung yalam ha ki ingasem ha ki imlang salang ha ka balang Bakhuid jome enya ro ya utrai Jesu Christ Amen. ko himen ko para to ngen plai ka jinget ka jangi nganget how blay pa badan bor baro nong ta ka baneng bat ka kendo but how Jesus Christ kon ba marwe jangu utrai jangi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria te isoti yau bela shale bein ho Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yap la tap yabu ula kiyasha ki bayam haga Sngi ka balai ula mi pan ki bayam ula kiyo shabaning ushang shakamonu play pa badan bor baro nang daw nwan pa ben bishari ki bayem bat ki bayam ngangit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingesila ki rikoid haga jimma pigi pop haga jimmi pat ka dong daga jingim bam jikut amen Laispa nyusa. Laispa nyusa. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jampi kallang ka bapriang hon hau blay upa badon bor baro Tau try bring nya di jong pi ka mata ke cingaro ka rom ka teng jong ji mata yang ini pada ka balang ko jong para ko wai to peit isne ko trying ikarpat ye ki jingtarwa kinia jong upai jame but bakini kin klalong ki ba me pediang hon to ai ba ka jingwan jong mensiam Bakhuid kan pen kuit pen suba ye ki jingya te plem jangi da u Chris utrai jangim Amen
utrai undon rengka bat phim to kentiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublei jangim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokinran koppa bakhuid koblei badan por bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ ubala pau shinna habaro ki senran jangu hadin ga jimmi pa jangu bar lakendiu yawu shabening hakama jangi bawun pelong yangi kinungyo binda ha ka jinglong blei jangu namar kata habala dap mia daga jingkamen Paskha ka pertei baro ka wei ka sa daga jingero yame ki bor beneng ro bat ki kinhun angel kirwai lang ya ka jingrowai janga buram jame bat ki apen bana klem sange Bakhuid, 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 Musim dan baru mengiba, nikmat perjanjian baiklah, gajinya roh sana, sejahtera. Para nginang trangyaw men siyam Bakhuid nginang duwai bau men siyam Bakhuid unilam yangi kat bau umon nginang ay tiru ikajingang no jangi haganigas ngi Thohdieng bening kong jangan yo banai bangin dup dap daga jingai bat ka jingkar ku kerpang ka bau Jisu hi ulakular ya ka Margaret Mary Alakok bangin dup yo jingai haga jimpen karej jangi bania kendu ya uji sumar kemar dashisha melongu Bakhuid katrai katamei jong ka jingkoid parom namar katang ikar padia me topen koid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siem jame kum ka jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet Barkas nam jangotrai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yavu. Badala ka mons ngaba. Ula pediang ya ka jing shashitam. Ula shim ya upu. Bada ka baing o yame. Ula kedia yavu. Badula ai halagi senran u ong. Toshim batobam na kane pi barro. Nemar kane kalong ka medjanga. Yaka by nighty, naka benta jumpim. Hagaju keru kamenda lalayabam ulashim yaka kuri, bada kabaingu biang yame. Ulayaka halage senran u ong. Tushim batudina kane pi barra. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutam batte mai bad bam jikut. Yakaben pen mi naga benda jumpi. Ba naga benda ki babun. Naga benda ka jimap ikipop. Taleya kane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jangu Christ tapen koid yangi. Pen koid ya ka mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ki bapangi bashitam. Ya da yang inau bamen ya ki kalam. Ka jing maya jong ka jinget.
markata, ngi kipa penmenda ya gajingia badga jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguai dem na marmela new yangi, kiba bit, benya hakama jamme badban shakriya me, da ka bas ngeverit ngi karpadia me, bangi ke bayo benda hakamet badga snam okris, ngin long kibela penyata lekhawe, da omen siyem Bakhuid. Token mau ko Taïew kabalang jamme, kabala priyang hasatala kaparte, but to penjanaya ka haka jingin, ringkat badulio uppa Bakhuid jangi, Wilbert Bishop jangi, but baru kiling do, but kirinium. Token mau lemro ya ki him and ki para shinrang but kinde, kibela yutia da kabakarman yaga jimmy pad, but ya baru kibela klat no haka jingisune jamme, Thohdieng yaki, shaga jingshai ka kama jamme. To isane yangi baru ngi karpadia me, Barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango balai. U Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid. Bat baru ki rikuid ki bela pen subhaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben ya bin dalem haga jingim bam jikut. Bat bangini ro bat pen don buramia me da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu, kallang hamayu blayu pa badan bor. Haga jingalang kaway jangamen siyem Bakhuid, baro kaburam bat kajingero, junom la junom. Amen. Ko himen ko para nginduay kumbawji sulahi kayangi, babaro mangi ngi pentimay ka jingir jangi, na kapop baro ke jing snio ke bangilale hadu minta kanamba ngindup la ban pediang daga jing slur ya ki kamaram kaba ujisu pen kamdi halo jangi ivei pa ivei bangitu wairo naga binta ki ba pangi ba shitam naga binta baharo ki ba bu jing tu muha ka nagi yukrish Bakhuid ai ba ka bohor janga jingi du jisu nang seiso haga jingim haga donu jang ivei pa ivei kopa jangim ba ha bening kalong ka Bakhuid ka kateng jame Kanwan ka hima jamme, kalong ka mon jamme, ha kindaw kumbaha bening. Tuay yang imenda ka jimbam jangi kabahala kasngi, bata map yangi yang ringkang jangi, kumbangirung imap ikabeles niyo yangi, badwat alam yangi siya ka jimpen shoy, henrei taplait yangi na kabasiniyo. Top light yangi ngi karpad ko try na ka jing siniyo barro. Ha ka jing spoon jamme, toay jing suk jing sign hagis ngi jangi, Krambada ka jingerap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingedana ka jing jinjar barro kabang idang up ka melendi ka jingkarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ Namar ka sume kalong kaima ka sume ka por ka buram junom na junom Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pedigi pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jamme, badhaga jing spoon jamme, to ai haka yaga jingsuk, badka jingyat lekaway katkum gamon jamme, mame uba im badaba sensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandon barabo rengkad bat pim, dap daga jingido Christ tongin yaingu markelian. Hakumi ukun lamro jang ublay.
Hakami bakit naga pop jang perte. Sukito ke bala korcha ka jing kawai jang ukun lambrot. Kokandra ngom wisong ko ngom ko yeng janga. Wisong ko sakati ke sim janga Sngi. Trai Jisu ngis nungu yameng yaro yameng yamane yame namarga jingir spon jame me kot me wearing yi vape vesha ka sanda jame bangindup laban bente maya ka jingir ka jangi kumbamela kot shiliang yau petrus kot yangiro pinkarpang yangiro pamen kerle ka jingir yangiro ko Jisu
Pangindup laban nong daki kemat bajau umat kotrai ngi kam idiame pangi kroy ban bodiame what happened jinge babon jangi what happened jinge kabangi akendo hamalla ka klipa janga jingem jangi happened jing tanju happened jing ban shoy happened jing sabha janga perte yarap yangi ko jesu ban kam idiame kublesh bon ko jesu pamela pen kadang yangi da upuna ben mela pen kadang yangi da men siem jame daga jinge jame agane gas ngi todi bening gong jang ne banai karko karhai yangi daga jingis ne jame daga jingit ka jame bendima yangi ko jesu hallelujah hallelujah jesu 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 hallelujah 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 jesu 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 hallelujah 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 jesu 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 hallelujah 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 jesu 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 itu ai daga jingri play bahau news nem jang jubilee inang yo jinga ga jingar ko barga jimmen chempura naga jimpen chetam shipar kumbau jesu pente mai ga jingi jangi vei pai vei koppa ubaha bening to ai baga jinget pamela ai hangi hau kun jamme jesu christ o himmen jangi bad baga tlik ding jang jingi spoon kan klang ha ki donu jangi da umen sim bakhuid kan kersiyo biang hangi ya ka jingkar men bala karku naga binta ka jingwan janga hima jamme to ai ba ka jinga e jamme kan pin kala dor yangi shaki nanglor linkha bamju shangtai ban bet ya ke sambai janga gospel to ai ba ki to ke sambai kan pin kala do na shapo ya ka jait ben riu bad ya ka parthai mariang baro kawai ha ka jingkame lindi batikana ya ka bening batimai bad ka perthe batimai haba enda yaki bo jungu bammen la wingno kaburom jamme kan ting shine junam to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ka jingang nud yaki tia jingkan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pensa priang ya ka jingkumen ba jingsuk jungu nong sius pa jangi satala ka perthe shame ko play jangi bala karku junam kan long ka buram ba ka jingya ro junam amen koppa jangim ba habening ka long ka pakui ka teng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendo kum ba habening to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap yangi reng khang jangi kum bangi rungi map iga beles new yangi badwa tialam yangi sha ka jimpan shoy and right apply yangi na ka bas new amen kublai ko maria ka badam ta ka jinga e utrai dan bet phala kar kui panam te kinde pala kar kui au sopo jong av jisu ko maria bakui ko mi jong play duai ne ka binta jongi kinompo minta da ka por ka jingi ap jongi amen kha buram hau pa hau kun barmen sem bakui kumba kalalang ka pamining kong kum ju minta da para bo junam la junam amen to nginia duai Koblay may uba daki jingmaya jamme lapin kuit bar lapsa yangi to ay ngi karpad ba kane ka jingsa kabangilayo naki kanwanra hangi yaga jingim bamjik da u Chris utrai jangim amen utrai undon reng khad batpim blay badon bor baron karkoyapi uppa baru khon baru men sim bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar bha jangutrai da ka jingim ka jampim ko himmen ko parang don rangat batngi Father Delvin na ka Franciscan Conventualist Congregation balawan man shaw ya kikina ba late long father ha ka sang jongi batngi duai na ka binta jongi bat kikina kiban late join na ka Kasi Hills ha ka sang jongi Chispa Samposa. Chispa Samposa. Ai Jesus,
utrai Jesus Christ.